Thui Thangnai Khinokti Debbarma ni Mai Khlai Pandani bagwi Chubachu Khlaikha Khwai Tipra Motha YTF TWF Ashalo Thangnai Manjagikha Khwai District ni Working President Borom Gonang Trithit Debbarma Khwai Motha ni President Borom Gonang Rajesh Debbarma te kubuni Ojamarok Khwai Tula Sikok Adi Blok ni Bisingo Khobjaknai West Sampasora 5 number ward Amsai ni Sakthar Mumbai Khinokti Debbarma Mungoi Sal Kedugma Romai Bemar Manjagi Paithago Thuina ni Mai Khlai Panda Chubachu Khlaikha YTF tai TWF Tripura Motha ni Adongrok Ashalo Thanga Tripura Motha ni Khwai District Working President Borom Gonang Trithit Debbarma Khwai District President Borom Gonang Rajesh Debbarma no kari batai kubuni Adongrok Sengtire Chini 26 asram barini West Sampasora Bisini 5 number ward oro Chini buku Khinokti Chini Borom Gonang da bono min bihi Chini basi Khinokti bo tini thimani prai 10 din motongkha bo bini saksori hamia bisintiga butini matika sung kisu din age bono Chubachu kicha Chini journal chairman Chini konsin da raju song phai sung Chubala kha palkheno habara sung tesa bo thithang khrama bisinte sung suksu yate tini Chini 5 number ward West Sampasora ni primary ningoro Chini Chubachu khlana phakya sung kubang Chubachu khaima mairum tai tirok simi kisa Thangnai Chubachu khlana Khlaikha oro tini chung samanja kha Chini Khwai political district ni president Chini Rajesh tai phaimojo phakya Chini o West Sampasora ni Thangnai primary ni president song tai primary TWF tai main Mothani president so jotono tinoro Chini surujo lokna jong jotono miliwa gnai bini bongro Chubachu khlana phakya bini 13 jon kai khana sarin chimi bongro kitong phainai amon bagai chungtini Thangnai borok bobisi chuk thayano amon bisini chungni jibo sugeno sung jotono pal baksa jono khoksa khonwe chungtini borok nuko sung bini 13 din eba srado Chubachu khlana ni sung phailme hambai Bureau report in Khorang